Yaw, bro, video anyar bro. Pokoknya mah tong hilap, di like, di komen, di share, di subscribe heula tuh, nu can subscribe, sakit tuh. Mangga wilujeng nonton. Enjoy. Bang. Neng. Teh bogo kan Neng. Neng, dek tuh jadi pacar A. Maaf ya, A. Neng mau fokus belajar dulu. Maaf ya, A. A mah terlalu baik buat Neng. Mang Miing meli ucing. Anjing. Bapak racing. Woi, jagain tengah dong. Boleh. Itu babnya ambil. Turet. Gilong. Halo, mati gua bolong. Goblok. Makanya tor. Itu aduh kali. Halo. Gilong. Atas lu guysnya. Aduh. Mati. Lu sini mati. Makanya main yang bener woi. Aduh, apaan sih lo? Pulang. Pulang dari orang jelek. Ngapain sih lu? Babnya itu. Sana. Pulang. Gua aja lah. Dari orang miskin woi. Guys udah jadi tuh. Halo. Lihat karinya itu. Gua guys jadi tuh guysnya. Apaan ganggu guys? Pulang. Apaan sih? Gecenya aduh. Apaan sih? Udah gak ada. Pulang. Ganggu aja lu. Kang, air roti Kang. Ayo deh. Arek, kasih roti ya Bang. Mang, sok mangga. Sok dipilih-pilih. Mang, rotina aya rasa naon bae ieu? Jang, aya rasa melon, coklat, meses, terus pokona banyak. Terus gerah Mang, pilih-pilih Mang. Anu di mana ieu rotina Mang? Di mana be Mang? Aya yang di Jakarta, di Garut, di Bandung, di mana-mana be Mang. Kira Mang, arek mau alih kita ya Mang. Iya Mang, aya rasa coklat ya? Amun, rasa coklat, rasa keju, berenuk. Oh. Anu coklat ieu nya. Coklat anu di Bandung apa di mana ya? Jakarta Timur Bang, pulang belinya. Mang, arek moal. Mang, geura aya rasa coklat strawberry kumaha arek moal. Moal Mang mau meser. Moalnya urut-urutnya doang. Nanya doang. Moal meser. Moal. Kebalik dong sih. Minum bro, uang gua gitu aja Mana biasa Beli amat ini. mana uangnya Itu ketinggalan. tar bebek gua nelpon Bucin aja lu. oke ya halo lagi ngumpul sama teman-teman. Oh mau dijemput? Oh ya udah, pinjam motor dulu ya. Woi bro, pinjam motor dong. Ampura, bensinan. Siap. Neng, mau gue bahas sareng A. Enak
enak tuh. Enak tuh bobogan sareng mah nagih deui. Bener. Masa ya gak bener sih Bro, asli bro. Gua kemarin nembak sini yang ditolak bro. Ya. Bro, sini bukan tuh bro. Iya bro. Yang gede bro. Dipikir Tongat neng apa kan bang? Neng. Katanya kemarin gak mau pacaran dulu, mau fokus belajar. kan eta mah beda deui lain sareng Bacot. Pakai pelangi dong Bacot. Halus. Sok. Sudah mang. Yang manis ya bang. Oh, ada gua. Aramis mang. Ini mang, berapa mang? Udah sok. Tapi kami lamun ke amis ya. Lamun tadi. Oh, pasti mang. Sok. Aramis kok mang, kira-kira gimana? Manis ya. Kurang dicobaannya bang. Oh, mun sok gerak kasih amis mang. Mang. Nah, kok asem. Sok coba gerak. Ini bang. Masih suri bang. Aduh, gerak coba. Asem. Coba bang, gerak. Ini. Terus coba pas lu amis ki bang. Era lu beda bang. Coba nah, lu bang. Masih amis tak bang. Coba bang. Nah, kok pahit. Kok pahit? Kok pahit sih? Coba lagi jadi dong. Nah, pas itu mah amis bang, pas di rumah bang. Gua bang. Sugene. Asapnya. Terus gua buru bang. Ini lu imang beak mah. Kurang bang, kami bangun. Kita doang. Mana sandalnya? Coba lihat. Ah, kelo sia. Bro, gua haus nih bro. Oh iya, gua juga lapar. Yuk kita ke warungnya bro. Ya yuk. Mas, Kang. Oh, munjang, arek mana ya? Lu punya uang nggak bro? Enggak, gua gak bawa uang. Aduh, gua juga lupa bawa uang bro. Gua juga gak bawa uang. Berapa? Aduh, lu mau uang nggak? Enggak. Aduh, gua lupa bawa uang tadi. Kenapa? Gua mau jajan nggak punya uang bang. Oh, mau jajan nggak punya uang? Ya. Ya burung itu ya pakai uang mamang baik. Nyamang bener. Mesir mang. Terus Pakai mau jajan lah. arek jajan. Apa nih uang mamang? Neng, cuma Neng, cuma bobo sekarang enak kok. Enak atuh Dua tiga action. Bro. Asli bro. Gak mau di. Asli ya lain asli. Action. Cuma aja, arek mesen wali ya. Udah di pilihan rotinya. Roti enak ya mang. Tapi enak apa? Mau meser. Action.
Gerak mah di pilihan iya banyak yang mang gerak. Alek mual mang banyak yang rasa mang. Rasa coklat yuk. Amun rasa coklat, rasa keju, berenuk. Oh iya mang. Action. Mang, rotina aya rasa naon bae yeuh? Seueur mang aya rasa coklat, strawberry, melon, terus pokoknya loba bae mang. Oh. Anu coklat ieu nya. Coklat anu di Bandung apa di mana yeuh? Seueur mang urang meh sira aya di Jakarta, di Bandung, terus di Garut, pokoknya di mana-mana mang. Mang tuh mang. Mang gerak dipilih sok mang. Mana kieu mang? Rasana. Wah, ada tuh. Moal. Moal ya? Heeh. Ukurannya doang mang.